Sekarang jam menunjukkan pukul 6.45. I'm supposed to be dekat IKEA Betul Kawan at 7. Sebab hari ni aku ada soccer practice. Something odd for me to say it, but yes, aku telah diminta untuk join the football team, a company football team. With my zero experience playing football, aku mengaku I am a certified kaki bangku. But I have to play. I have to be part of the teams. Honestly, never crossed my mind that I will playing football. The last time aku sentuh bola was around masa aku tingkatan 2. Itu pun sebab aku main bola balik, bukan main bola sepak pun. So, skill bola sepak aku are tremendously bad. Actually, training ni bukanlah yang kali pertama. 2 weeks ago, aku dah main dah pun. Dah training dah. But that was the day aku felt sick. I had the influenza. Obviously, main bola sepak is a high intensity sport kan. Tak macam berlari, tak macam marathon. So, I don't know. Last time, 2 weeks ago aku main, memang aku rasa penat gila. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. But aku sedar I cannot push myself too hard because I'm not even trained for that kind of sport. Badanlah jam, accident. Tapi macam biasalah, selalunya bukan the accident is the cause of the traffic, tapi orang-orang yang menengok accident tu, itulah puncanya. Itu termasuk akulah sekali, punca dia. Okey, kita teruskan perjalanan. Harap kita dapat sampai secepat yang mungkin. Sunset today is also not bad. Sebab hari ni agak panas, jadi we get a good, nice sunset. Okay, sekarang kita nak menuju ke soccer experience kat situ. Soccer experience ni adalah project by IKEA jugalah sebenarnya. It's a football field with Olympic punya standards, World Cup punya standards. So aku tak tahulah, but the field is very huge. Sebabkan aku tahu tak lama aku akan main, aku pergi beli kasut ni. Kasut ni adalah kasut Keepstar, which is from Decathlon. Tag pun aku tak buka lagi, tengok tu. Kasut ni murah je. Aku rasa dalam RM60, 50 or 60 ringgit, something like that. Okay, just finish with the game. Sekarang ni, sebelum kita balik, sebelum pukul 9, kita nak singgah sekejap ke IKEA because I want to buy a component of a shelf untuk kabinet Noah. Okay, jom. Okay, aku dah dekat dalam IKEA. So, for this IKEA, aku akan just bawa this small little camera lah. Usually kalau aku bawa kamera besar tu, lagi dia punya guide tu, pandang aku semacam je. Datang IKEA tentang gini memang tak ada orang. Lepas aku ada dalam setengah jam je untuk cari barang. Dan lepas tu IKEA akan tutup lah. So need to be fast.
IKEA hanya satu je. Aku dah tahu benda yang nak dia beli. Dan benda tu sebenarnya actually dah hampir-hampir dengan kaunter pembayaran tu kan. We still need to walk the whole IKEA punya tu kan. Penat gila. Dah baru balik main bola kan. This is nice. Warna kuning. Okay, shortcut. It's over here. Alright, dan membeli barang, masa untuk kita balik. Balik. Baru je plan nak beli mixu ni, tapi dah tutup. Si Sebela sempat beli curry puff. Right here. Okay, let's go back home. Sekarang ni dalam perjalanan untuk balik semula ke Seberampai Tengah. Lapar pula perut. Tadi aku ternampak lah kedai nasi kandang kan, tapi aku rasa it's quite too late lah. Dah pukul 10 kan. Memang cari pasal. Baru je bakar kalori, dah nak pergi cari nasi kandang lah. Aku rasa aku akan cuba menahan diri lah. Tadi permainan tadi we are playing against the Kongsi Kong. Kongsi Kong ni the construction worker. It was a good game. We are against someone yang quite good in term of stamina. Memang dia orang ni hari-hari keluar peluh. Jadi bagi aku dia orang agak fit lah. And us kebanyakannya perut ke depan dah. But it was a quite good game. Walaupun it's just a training session, aku rasa bolehlah nampak kekuatan masing-masing kan. Bagus juga main game macam ni. So at least we know our own strength kan. Macam aku ni, I realise I cannot do sports yang memerlukan intensity yang tinggi kan. Sebab aku tak biasa. Usually I go for sukan yang lebih tak perlu nak dash of energy. So main bola sepak kali ni, it really give it's a sign of me to train myself lah. Macam tu lah aku boleh simpulkan. Okay, let me drive sekejap. Maybe kejap lagi we conclude this vlog dekat meja editing. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.